me na so kura nya hwe mo fa foni ngu so ne enko wait abeg no ene ya de asie no me driver kotom me be on ne be ka sei wa kotom sia na ya kan ai me driver ginam sisi ai baby o akwa bia ensua petepete ya ai so ba won se me car nsi ho nipa wo de car nam no na kotom no wa kotom nsuo no ai ti wo be bo amane hwasam ai hwe oh no better because I track yellow ya de fa boy de fa chipinsi no na akaka ho no gina ho so mo kra mo wa wo tene boko wo dimi ko ti yanko obed somwa ho obed Ghana pa abia ya mo hande ba Angelfm so wie rejemuso onia efoni ye hui eye obi na de sende wa na se wa na utwa de sende ye abia mani chiemu Kasoa old barrier edeko LCC atala ni mu a NIB ni mu a atala ni mu akukọ so ha ya mponi o be duro ni so bi an kan chiro say eye kwan wa je be o say eye lake and after one district one factory now one district one dam no Kasoa for there no because abia kwan ni pavement ni na abom ba kupo ene nsuo na yira fa ni na so kwa na wo sai abia nin kam e Kasoa because of the traffic ni the masanda ni medi e samba mechi ye tie no say man sha make na spend be 8 hours oh traffic ma bra undi so good e be so one are free en kan e ko akra e ko Kasoa e be say wo bibi ye ani nyina depends on the media e be say then we chi the san ko be dia usuba because the traffic na cha amanity one are free Kasoa e ba akra I join the other lane. They see Accra to Kasoa Kwino. I have 2 lanes. One by enam so one console enam so. Traffic na anwaya dingi papa. Ben was where the a lake pa. Oh, they say, oh, my jack, what a fun. Baby, I track yellow in a minute. What my jack holding out to her rejected roads is it? And that's subject of my show way. Eti wo mo chen so ofa ekwan be say keto amamo na ye nche kra na traffic na ba bia wo mo chen so no ehwo na anwe nyina so apia beguo ho no abia unim de sanse ye ngo obi obetwa bia na atwe no phone no twa na adapai won ga sa munim bia wo beka e se mo nya kwan a mo nya kwan na sei nti e be sere mpanifo so mo betima ye bibia afa ho a se drainage system ne na nya wo ho ne so mo betima atwa na mo na o ma ya the quantum soon no mu be munsu me o ma ye bibia for I think say ebeboa na omo mu tim fatem wadi omo nso fitem esia ne nada se nyankopon so fie ni fi ensuo no esa to be 30 minutes na 20 minutes bi kan dia ye ntia sempa e wo Kasoa empatim abia ofa adeno eye more serious yes essence said the serious carbon no because won saka ba track back no blue no betwa mu no o se time yira adu ni mfimfi kura wi ai hwe ba bia tank na ne tank no wase nyina afa nsuo atra ho ama ye dru ba bia driver no se driver na tikota car assistant no ya na abrofo no ye cars no omo ye steps se da bia wo betia so afro afa nsuo na afa hwe prado yi ehwe prado mu a hwe and they say for me problem ne say baby o ma be chere bienu no esu na sa de debris aba be gumu o etu di agron so no so ade foforo na debris no so kura ihu kire say no betumi afenipa me ade ba ko a ye be sere wo mo etie ye no se on se ankra ko school hwe kia ayo wono so wo mem ka yakam ka kesi kokoyi ayo wo fa we ya pragia ko pe de ho pragia ko pe de ho hwe ejabia de na me kan say se sia on nkra ko school ensuo no to abra na nkra na dika wo be ba wo fa ense nkra no e ba wo mo be pon wo so wa so kwa ko fa ba wo so ko fa wo ba anase bia wo be ma wo ba wo taxi driver kra so ko fa no anase bia wo kra suma wo ba bia na nyefi kaka so ko fa wo nua ne bra yesra mu a etie ye no awie pa mu amutie Angelfm ne mu amohwe NGTV se sia de sra mu de ye hu no se mu de se mu nya mene NGTV ana mo mene Facebook a de ye hu no nye kwafa unua kuma ne bra enti monfre teachers no chese bia se be ya mo tra kakra wafa wo de ne ananya bi emu se be nuansa nya sa na bia ye ne be yi ya abia se won se ye kopon mu ano no du mi no abodi school bebre ba be pon
ana ofa kura yɛ sesenka be ya said the kwano aye no obi person ko ma ne ba kokofo nu aketo abra ana bia kofa wo fa ase bra anko mo ntwen uhunu kwano situation ni sen ene de wo fa kan e pepepe afia sen of akan na sa pepepe ye be sere wona wo ma eco school eben bia ade fi ye be sere say that on the first school penny for no man kwala na twen wo kra say on betina pe be ko man kwala na da na di chema be form I think say eno so ebeboa the way ho na ye na bia so wan ka sa ukohu a ansha obeka sama yenka a no ansha telephone sa chew se si on do ba ko tu esi ade se na e ko so man Ghana mi nti e be se na me di kan ye no wona e ko Kasoa so wo bibi o Kasoa na emre a it is time bomb ba mesre men kokora men nya waje e na so mo mu pe uber ni boat no men nya waje so o da uber ni boat dia ko Kasoa e na se so o da ni se 5 cedi e do ba ko du Kasoa na dia ko be 500 cedi na 1000 cedi standard traffic a obe dim no paso be she papa abia fa zeze amafo be tua 1000 cedi uber ne sebo na onim last nsuo yiri ma ayi na nkofo de esua nkofo amafo fa amafo an ema no bi amusi esuro ema nsuo ni kaka amusi esuro ari ti o me chechiri say de fa me tia konkon e bia 5 Ghana na me fa chechiri na yesi Kasoa STC ho yesi ho so enye kra na yenko ho ahoma no so na yenko tie mra me nua san na ho no mo esitie hello na mbusa se Kasoa STC be bia wo ho no boyemu san na nsuo no petepete kakra no okay me da ma se ni mo chief for ibia we wo hwe Kasoa STC be bia nsuo no ayiri afa sesia na from STC ho ne ban nyina obehu se Atala ho side nyina Atala ho side nyina ye waterlogged area a omusi o man divert nsuo nani amfa anko to baby ye ukwu wanim kakra so be bia signboard track ni nam sisi anso ukwa obo se omo afele ho ni na dia omo bie warehouse wo ho mo sisi warehouse wo so nyina ye waterlogged area omo divert nsuo no ani amfa anko to baby ye wo hwa gata kitwa bi no ma ya to kwan ni echi nsuo no ebe fa ho nsuo no to bia every year bia sa de we esi wo ho nti we think it's a time on be clear ho ni nti bi on ba be divert nsuo no ani kura se na be ya nsuo no yire be nya baby afa not ni say ye we warehouse no mba be esi wa sisi ami no ka se o mo esi warehouse wa kire akomni nkire mu e be say ade no atesa bagredam no o mu bia ani we gya ya ye bie because ensure se wona me busa eto sen wo se afa me yenu a kire mu a wa kire mu pa enti sa efiri sa factory efiri ho nyina na ba begu ade no mu enti se police for police onto mo ya den police for MTT for no sen police phobia ma ha nadmophobia so ema around her that's it asemo o fa tie betra we nwa kosi da ben me kura de we ya yete aye ken o fa adwen bi abam trim ni se anka free new botia no junction kokoduru wono no ko mu sisi pillars se de ye aye no overhead ni bi no anka se no ke anwusu ka bi amfa ho free malam junction wa de ko aka wono bi anwusu ase no ensuo nto ande nkan fa se sa fa soro sa nko enkosi amanfrom na ngaka nam soro sa asemo obi kasa o omo gusu amanfo fra na efa se aye oba vidat was say Ghana pa de enie kojo boache Osborn was say this is the news and not that motor school bruhala okay fine ye gusu na etimi dia me susu no so mbetie mi a we dia road minister me pa chew kokko lobby na na do say e kwan no ho na se de ne yempe onye bi nto soro maye na se ne de na hokwa na kensuo no we atrin kenam ho ye ni behu enso kan nye hwe ne yemfa soro nko a wahu na de say wo fa de akwa de so ase agina owo nkwanta wo fa tala ho mo kaso ni mo e kokko so pa o anim hakura o na de we say any bagredam ne nti boni be pa na Ghana fo aye ka we na so odren fa na upie so begu fom ho ono so kwa we say ka kase ne ya no mu pie o sa pie so sa begu fom ho ya nkwa homa no so mra na ke hese ke betimi akwa homa no so aba na ya hwe na ya enche bia be ko pani da ko nya na de no aba yese ya kire papa ya kire obi ya wono so
wɔde nkwada miɛnsa 9 years 11 years na 12 years na yɛso yɛ kɔnfoɔ yɛ akyɛ sɛ akye no wɔwutu breku